Ana swilfu samarisa swin'wana swa kona swa mtseleki ana vhele swa chavisa misava leyi ya vutwa yi talele hi maxanga siku na siku la misaveni ku ripotiwa timhangu khe tikweni rin'wana ku ri na ntombi leyo xonga n'wana wa xivira swi nga olovi ku n'wi onga vatswari va yena va n'wi thile vito ra tiyisela vito ra yena na ndzi endla swi fambelana tiyisela a hlonipha nkarhi a wu buta hi vurhonga loko a fambe xitarateni va matlhari a vo bonga a ri na xichavo n'wana loyi a dzikile nkarhi wo a tekiwa se a wu fikile u va hlangana na jaha kutani n'wi tsakela va sungule twanana tanaka vatswara ya va byela va ku eka yena xana jaha leri mani a ku eka vona jaha leri i vongani va ku vongana nge ku teki ku tswariwe vuswetini a ku vongani wa hanyeka ku se mina nunketini va ku nuna u tilangeli hina hi nga ta ku langela rhandzu ra wena na vongani wa va la nga ta tlangela. I didn't know supposed to conquer the world. Why do you sell them to strangers? Why do you choose for them? Why do you choose for them? Vatswari va tiyisela va ndemithini wa xindyangu va vitana tiyisela kutani va n'wi hluvula tintanghu va ku hambana na vongani dyambu ri nga se pela tiyisela u ndlile tano kambe u hluleke ku tlela loko ri xixa mundzukume va n'wi langele jaha tiyisela ku twa sweswo a nga etlelanga byi pfa jaha leri a nga ri rhandza ndlela ku tsakisa va muti u yile vukatini hambileswi a va n'wi chiche ndzhuti endzhaku ka nkarhinyana tiyisela a tikile nunu wa yena nga n'wi rhandzi swilo se a swi jikile swakudya a tsoniwa tlela hlela tinyeleti loko a vabya exibedhlele nuna nga n'wi heleketi loko a ku fonela ekaya nuna u teke fona fayi tiyisela hlanganile sahleketa no tidlaya loko rixa lwan'wana nunu yile ka vo tiyisela a ku vatswari va yena kutani a sungula ku va hembela ku tiyisela u cince ngopfu masiku lama wa delela a nga ha tirhi nchumu a nga pfumeli no ni swekela swi ni twisa ku vava ku va tiyisela ni kholela foni u fayile a yi ku kula kha onela. I didn't know supposed to conquer the world. Why do you sell them to strangers? Why do you choose for them? Why do you choose for them? Loko nuna vuyu kume tiyisela nga ri kona a vutisi vaakelani kutani va ku hava se n'wi vona u sungule ku cuwa kutani a va n'wi lavalava loko a pfula rivanti ra kamari u va tela hi ku chava u kume tiyisela ka ncikinya elangwini a funyile buwa hi ku tisunga enhan'wini u teke foni kutani a foni vatswari va tiyisela a va hlamusela hinkwaswo leswi nga humelela mhaka leyi eka vatswari fike yi va tsema nhlana a va hlangananile hi ku lahlekela hi n'wana a va hisa timbilu a va pfumalo va horisa va yile le mutini va fike xikan'we na maphorisa tiyisela u sechiwini kutani va kuma xiphephani timhaka a bihile ena u nga ri na pulani a tsale hinkwaswo leswi nunu wa yena nga n'wi endla swona swi humele rivaleni ku nunu wa yena u na mona tiyisela u soli vatswari ku va va n'wi langele nuna a ku ku tidlaya ni vone ku ri swi ta pfuna maphorisa ya teke xiboho xo khoma nunu wa tiyisela va n'wi hehla hi nandzu dlava ku hinkwaswo